s obzirom da si naravi kakve jesi. Kao idemo mi svi u Njemačku, ja ću vama tamo naći poslove. Pustiti u alkohol, drogu, tebi je uvijek bilo teško nametati neke stvari. Da. Na kavici sa mamom. Zapravo će biti neka, ja zamišljam, njena ispovijest. Neki znaju, neki ne znaju da sam ja zapravo krenula u medicinsku školu od koje sam odlučila odustati nakon 2 godine i posvetiti se glazbi, ali to se desilo na jedan čudan način. Tako da sam ja sam došla jedan dan iz škole, ti me ispravi ako sam nešto krivo rekla. I rekla sam kao mama, ja neću više ići u školu, ja sam dobila poziv u Njemačku, tamo su mi ponudili da pjevam svaki vikend, moramo otići, to je jedini način da se ja maknem iz ove škole u koju ne želim ići, u medicinsku školu. I sad ja sve onako kao šta ću, kako ću, pa neće, ne znam kako ću to, ali opet kada sam znala podsvjesno ili svjesno da će mi mama to dozvoliti. E sad, kad to ispričam nekim ljudima bude kao, ajme ja da sam na njenom mjestu, ne znam kako bi te ja pustila. Pa hoću zapravo čuti tvoju perspektivu. Kaj se tebi tad motalo po glavi kad sam ja tebi rekla mama odustajem od srednje škole, medicinske, idemo živjeti. Da, ja sam rekla kao idemo mi svi u Njemačku, ja ću vama tamo naći poslove, ja ću tamo sve istražiti, ja ću tamo završiti srednju, samo da ja mogu krenuti pjevati, da se ja na neki način maknem iz te škole, jer ne znam koji bi drugi način bio. Ovako se sve nekako posložilo, rekao ovo mi je sad prilika da šmugnem. Tako da, reci mi kaj ti se motalo po glavi i obrani se zapravo svoj neki stav. Kako si ti to mene sa 16 godina pustila da odem u drugu državu? Mislim, znamo da je bilo kritično i da to nije bilo ono kao joj mama ja ne bi više išla u medicinsku školu, kao meni se ne da, nego je baš bilo ono kao ti si vidla. Ali ima i prije toga, Kaj? Kao kad je krenulo to, ja sam skužila da si ti nezadovoljna u stvari, da dolaziš sve nezadovoljnije iz škole i razmišljala sam, ne znam, ti sjećaš toga kad sam te pitala, sve ok, kaj se događa. I onda si ti rekla kao joj, ja sam skužila to ipak nije to, kao I ključno je bilo pa ako ti mama hoćeš da ja završim tu školu, kao ja ću i završiti i u tom momentu meni u glavi, ja mislim da sam ti rekla kao pa ne ideš u školu zbog mene. Ja mislim da je prošao neki period kao ajmo vidjeti koje su solucije i kako. U stvari ja sam rekla ako stvarno ne možeš, naćemo rješenje za to. I mislim da je poslije toga ispalo kao ajmo te prebaciti ili u neku drugu školu i onda si ti došla s tom idejom idemo u Njemačku. Ni manje ni više mama idemo. Jer ja obično sam tako kad su neke promjene, ja volim da je promjena skroz kao evo idemo u drugu državu. Da, meni odmah bilo u glavi da, sad ćeš ti baš. Ok, sad ti ideš u Njemačku i sad ćeš ti srediti nama živote sa 16 godina, 17, ali razmišljam si koliko je smisla, s obzirom da si naravi kakve jesi, stela me inače kad nešto zacrta, to mora biti. Ja sam to kao roditelj baš prihvatila i tražila sam načine u biti ne ići skroz kontra, udarat kontru jer to ne bi imalo nikakvog efekta, a ko zna kaj bi onda napravila? Onda bi sigurno bilo još gore, jer ja sam sigurna da svaka zabrana, svaka kazna donosi još gori taj neki kontraefekt. I onda sam razmišljala kao, ajde, kad je s tom idejom došla, ide ona u Njemačku, ja rekao, dobro, a u principu u glavi mi je bilo ništa Lidija pusti ju. Mislim, moram napomenuti da smo mi u Njemačkoj imali ljude kod kojih je ona išla, nije ona išla sad. Da, sad u Njemačku ide ona negdje. Bili smo u kontaktu s tom obitelji i ja sam jednostavno odlučila, ok, nećemo ju forsirati na školu. S tim da smo imali, ja sad ne znam da smo imali tad razgovor, kao ok, sad ćeš odustati od škole. Ali moraš je završiti nekad. Da, kao ne možemo, probali smo prebaciti u neku drugu školu. U biti moja zamisao onda bila kao ok, ništa, idemo sav život preseliti u Njemačku, tamo ću ja završiti školu, naučiti jezik, tamo ima super poslova, budemo mi kao tamo. I onda je Stela spakirala kofere. Ja moram reći da mi to bio jedan od težih dana u životu, evo ona to sad možda sazna i da sam isplakala hrpu suza, ona je sjela u taj bus, doslovno ko u filmu. Ja se ne sjećam detalja, bus. Bus tu dana u centru Jaske na bus i kofer i ode Stela za Njemačku. Znači ja,
kao negdje u dubini sam znala, ok, nije to tako, ali kako ću ti sad njoj objasniti? Ona, ajde neki ide, pa ćemo vidjeti. Ono, u biti Da, jer ja mi sam- jako vjerujemo da se sve događa s nekim razlogom i kao, ok, ako to osjećaš toliko jako, taj nagon da ti odeš sad tamo, ok, vjerojatno je to taj neki put koji je eto, tebi i nama zacrtan. Čak i ako se nešto desi šta nije planirano, ok, to sam trebala proći da bi se makar maknula iz te škole, pa ćemo vidjeti dalje. I onda se desilo... Ništa, ona je otišla, ja sam i dalje negdje u sebi znala da to neće potrajati predugo, ali kao ajde, nek ide. I to je bio, mislim da je tad počela učiti da nisu ljudi na riječima, mislim da nisu na djelima ko na riječima, to je bila velika priča, bit će svirki, bit će ovog, bit će onoga, ja sam rekao dobro, ajde. Da. Daj Mislim, Bože, nije ako to, bude. bilo je to iz dobre namjere od strane Da. tih ljudi i to, ali jednostavno svijet i Sve život i ljudi funkcionira, funkcionira tako da baš nije uvijek sve, bit će ovak i ovak. Tako da, dobro, i onda? I onda je ona otišla i to je potrajalo onako. Mislim, s tim da sam ja normalno ovdje planirala život dalje, jer sam, ma osjećate vi nekad kao, ok. Nisi ok. nas vidjela u Njemačkoj. Da, nisam nas vidjela u Njemačkoj, ali ok, u principu onako u podsvijesti čekaš dan kad će Stella javiti. Aha. Vraćam se. Tak i bilo, neki, koliko, mjesec dana. Sad ću ja samo ispričati šta se tamo događalo u smislu, ja sam znači, bila maloljetna u drugoj državi, jel, kao ajmo reći bez roditelja, da. I, ja sam tamo planirala zarađivati od tih svirki i toga šta će biti, da mogu sve krenut poslagivati to sa 16 godina. Međutim, pošto nisam zarađivala, meni je bilo užasno neugodno. Ja u biti nisam imala svojih novaca, pa sad šta ću, ni mi nismo sad nešto ono bogata obitelj, pa da smo naš kao i ti radi kao hoćeš, mi ćemo to sve poplaćat, nego baš ono imamo taj neki normalan ono život. I ta moja odluka je mogla je otežala svima i ja sam tamo izgubila čak i osobnu. A to je bilo prije. To je bilo toga. prije, da. O tome možemo pričati. Da, isto. uglavnom isto. Dobra, i to ćemo za neki drugi put, da. I uglavnom to tamo nije funkcioniralo. Ja sam bila kao, ajme, šta sad? Pa kako ću ja sad se vratiti? Šta da radim? Koju školu? Kako? I da, vratila sam se i onda u biti sam gledala samo da završim srednju školu, da imam maturu, iako sam znala da neću ja ići na neki faks, nego ok, muzika na ovaj ili onaj način. I onda sam upisala tu u rodnom gradu, u Jaski, gimnaziju, opću gimnaziju. Da, i to smo se morali boriti, jer kao nisu vjerovali u srednjoj školi Jaski da ona to kao može, jer kao previše ispita za polagati, to je neizvedivo, to još nismo imali, la. Da, u biti to je bio prvi takav slučaj. Ja sam zapravo pauzirala, znači, godinu školovanja, ajmo reći, zbog cijele te situacije s Njemačkom, s ispisivanjem, upisivanjem, i onda sam krenula sa generacijom mlađom generacijom, prebacila sam predmete i sve i krenula sam u 3. razred srednje. Jel da? Da. I onda 3. gimnazije, da. Imaš ti možda još kaj reći iz tog perioda? Jel ti ta srce bilo na mjestu? Ili? Pa nije, u biti nisam nikad kao sad, joj super, sad se ona vratila. Ja u biti dosta taj tvoj put životni uzimam iz dana u dan, u principu, mislim iz dana u dan. Kao joj, Nikad hvala ne znaš Bogu, kaj. je laknulo mi jer kao, bilo mi malo žao nje jer nadobudno super, kao, ali to je život, jednostavno se učiš u životu na taj način, probaj pa vidi, pa... Da, jer sad uzmite situaciju da ja to nisam napravila, da je ona bila od onih roditelja, ne ideš ti nigdje, si normalna, onda bi ja, znači sad, ko zna šta bi sad bilo sa mnom, da li bi ja uopće bila na ovom svom glazbenom putu na kojem jesam i do sad postigla te stvari koje sam zamišljala uvijek. Naravno, taj put još traja, ali tu di sam trenutno, kao to je to. Jer da sam morala završiti medicinsku, to može biti 100 nekih puteva prema kojima bi ja otišla i to možda moglo biti dobro na neki drugi način, ali ja sam prezahvalna da je mama zapravo negdje osjetila u sebi, ok, ona to sad mora proći, iako je to totalno suludo i totalno nije bilo logično da ti kao roditelj kao kažeš dobro. I zapravo smo vjerovali da, evo, očito je sve s razlogom i da ja to nisam napravila, bila bi isfrustrirana, ne bi bila zadovoljna sobom, životom, svojim zanimanjem, tako da, eto, možda, da, zapravo ispalo je točno kak treba kad sad pogledaš unatrag. Da, znam su meni ljudi pričali kako si je dozvolila da napusti školu, ona nikad neće završiti školu, jednom kod neko kao napusti školu, više nema. To kao šta će ona sad biti pjevačica. Da, i kao sad će ona godinu dana pauzirati pa položiti ispite, moram reći da je cijelo ljeto učila. Ja se to uopće ne sjećam tog perioda. Da.
od 5. mjeseca pa do 9. si trebala, mislim, ne znam, 6-7 ispita položiti i ona je to uredno učila, polagala. I isto kad si već kod učenja, moram reći da kad se polagala, kad sam završila onda tu gimnaziju, 4 godine, svi su ono za maturu učili, ajme, sad ću upisati ovaj faks, onaj faks. Ja sam znala da neću upisati faks, ali sam svejedno učila za tu maturu da je položim ono. Mislim da je bilo 3-4, kako je predmet, 3-4. Išla sam čisto da imam te mature, ako ću htjeti na neki faks, ali sam svaki dan u školu dolazila sa slušalicama, opuštena, oni svi tamo se brinu. A ja kao, ne, muzika, kao sad mora proći, dalje idemo. I biti sam ja u toj fazi krenula. Već sam tu u biti sa bendom bila. Onda je taj bend prvi zvao. Bend, pa sam ja krenula svoje, pa to je sad priča za sebe, ali da, to je bio taj neki period. Evo, možeš ti još možda nešto reći ako hoćeš. Pa možda za roditelje ili nešto, svaki imaš nešto reći. Kao sad oni vjerojatno kao kak da puste možda, jer mislim to nije toliko jednostavno. Ne, ja smatram da većina roditelja, mislim, šta god roditelji napravi, odluče, sigurna sam da je kod svakog roditelja to u najboljoj namjeri. Znači, nijedan roditelj ne donese odluku neku vezano za dijete u nekoj lošoj namjeri. Sad jedno problem što ti roditelji su sigurni da je njihovo razmišljanje pravi put za njihovo dijete. I to je po meni, u principu, ja sam i odgajala uvijek tako, neću te kažnjavati, neću te, ne znam, tuć, neću te, ne znam šta, ali kao pokazati u kojem smjeru bi trebala, ali opet pusti djetetu da bude svoj čovjek, jer između ostalog svako dijete je osoba za sebe, a nije, ne znam, sad roditelj ga je rodio i sad ću ja s tobom cijeli život. Tako da, ja sam ta vrsta roditelja koja, svoje dijete gleda kao osobu za sebe, a ne nekoga. Da. Zato se često roditeljima teško odvojiti na taj neki način, kao kad dijete mora započeti svoj neki život koji se ne tiče njih i onda je tu uvijek teško to možda odvajanje i ti si to prošla i ja ne možeš reći, to je nekako usađeno. Pa sam to htjela reći, da, isto uvijek ti joj Isuse, da ne bude, neću da bude da pogriješi ko ja ili ne znam, hoću da ostvari možda ja nisam, možda bi, a opet s druge strane, dobro, kod tebe je dobro. Šta je moja životna želja bila, mislim da to sad ne ispadne, da se bavim glazbom, ali mi niko to nije mi omogućeno bilo, ni život mi se nije posložio. Pa sam iz te strane shvaćala kolika je to ljubav i koliko je to, mislim, po meni je i pjevanje i gluma i svaka vrsta umjetnosti je poziv po meni. Znači, to nije nešto što ti sad odlučiš, ja ću se to. I onda sam smatrala da taj poziv opet treba podržati. Ne da ja proživim ono što nisam kroz nju, ali nego na način kao nek ide za tim svojim pozivom. To sam baš čitala sad u ovoj knjizi koju čitam trenutno, da se upravo to dogodi kod takvih stvari. Ljudi zapravo kroz svoju djecu žele ostvariti sebe i onda podsvjesno, ako ne svjesno, za njih te neke odluke žele donositi, a zapravo to najteže pusti da oni budu svoji ljudi. Kao, pusti ih, svako ima svoj put. Tako da, eto, ja sam zahvalna da je to tako ispalo. I eto, ne znam. I da se slažemo. Da, tako da hvala mama, zbog tebe se danas bavim pjevanjem još uvijek i muzikom. Ali, tvoja bilo kakva, jer meni je tipa mamin stav uvijek bio prevažan i preznačajan i uvijek sam imala, pa čak mogu reći to je neko strahopoštovanje, u biti kao to kaj ti kažeš to je svetinja, znaš, ti iz nekog razloga. I sada je ona meni u tom periodu rekla, ja bi odmah sebe preispitivala, ajme, pa šta, pa kako? I zato je to predobro da si ti mene pustila da ja po svom osjećaju idem. Pa naravno, pa svako dijete će ima baš taj stav prema roditelju, pa ipak roditelj zna. Znaš, da sam ti ja sad nametala, evo ti moraš završiti to ti je sigurno, da. Nije teško roditelju nametnuti djetetu neke, pogotovo ako, iako je, moram reći, tebi uvijek bilo teško nametati neke stvari. No, dobro, to da. Ok, kao je, ona se slušala sve to, ali mislim, i od malih nogu, da, kad je nešto si zacrtala kao, da. Nije to bilo sad faza. Da, i nije sad to bilo forsiranje, ali uvijek nekako
Tako da shvatila sam ja od malih nogu. Da je, generalno bi roditelji trebali pratiti dječji karakter djeteta, ne znam, njegovo Kako funkcionira? Da, koliko ima cilja, koliko je uporno u nečemu, koliko je, i to bi trebalo baš pratiti, I onda podržavati te... Da. I opet sad će neko reći, pa dobro, kao nekad i dijete donosi krive odluke, naravno, ali upravo to je život, da sam, upravo ta priča s Njemačkom, ja sam tu shvatila da je to kao možda, ok, nije bilo tako kako sam zamišljala, ali opet i to se taj loš događaj se treba dogoditi da bi doveo opet do nečeg drugog, da bi mene maknuo u tom trenu od te škole i uputio me negdje drugdje, tako da nema krive odluke. Mislim da nas, kaj god napravimo, nas odvede na kraju tu negdje gdje smo htjeli biti. Zato taj instinkt ja slušam, jer kao, ok, ako nije to sad taj korak koji je dobar, on me vodi do nečeg drugog. Tako da, eto, tu smo se nekako poklopile i tako smo se naučile i tako smo naučile funkcionirati. Tako da... Da, učila si ti mene da ne mora sve biti skroz na sigurno ići. Ja sam dosta osoba, s obzirom na svoj život sam dosta onako, idemo na sigurno, idemo ajmo vidjeti, pa nećemo sad tak kao kaj će biti za godinu dana, i ti si mene naučila da se ja malo opustim kaj se toga tiče. Tako da mi jedno drugo učimo u stvari. Pa jedno od druge učimo. Pa da, jer kad pogledaš tvoja generacija, znači roditelji i djeca, to su totalno drugačiji mentalni sklopovi. Mislim da danas koliko god za neke stvari smo glupi i tehnologije i te neke stvari nas vode u krivom smjeru, ipak drugačije funkcionira i svijet i život i neke mogućnosti su drugačije i u poslu i svakako, i mislim da se tu trebaju naći ta dva svijeta i kao, ok, ti ćeš od mene pokupiti ovo, ajde, ja sam iskusnija, znam, tipa mene mama učila puno o ljudima, jer ja sam jako naivna i jako vjerujem ljudima. Ona je puno radila s ljudima i to su neke stvari koje se ne mijenjaju. Ni prije ni danas ljudi funkcioniraju na neki određeni način i jako znaju biti opasni i tu se treba paziti, tako da sam taj dio definitivno naučila i mama je pak znala imati intuiciju za mene u nekim situacijama. Gle, ova osoba nije dobra za tebe. Iako to ne bi na prvu povjerovala, shvatila sam to brzo, tako da za te neke stvari ću uvijek vjerovat zapravo. Tako da, tu smo da se nadopunjujemo. Da, roditelji u biti najteže, meni osobno je bilo najteže u nekim situacijama gdje sam ja, znači, znala sam. Jednostavno znaš i znaš po iskustvu životnom, znaš po, ne znam, po tome da pročitaš osobu, znam da neće izaći na dobro, a s druge strane moraš imati dovoljno snage da opet se slažeš s tim i da gledaš da ide, da će biti razočaran, da ćeš biti razočarana, da će to otići u krivo, i to je malo teško svakom, barem meni kao roditelju, znam ishod, sigurna sam, 100% sam sigurna, a opet moraš malo biti sa strane. Jer kao moram ja to na svoje koži. Opet se ponavlja onaj obrazac. Ako ideš silom braniti i objašnjavati, onda tek ide se prema tome. Tako da, pustite djecu. Pustite djecu. Nemojte ih samo pustiti u alkohol, drogu, kocku i takve stvari. I tu sam ja neizmjerno ponosna na tebe. Jer u tom svijetu, znamo svi da u svijetu i glazbe i generalno danas, ne samo u svijetu glazbe, u osnovnoj školi. Dobro, danas se to baš promijenilo. Da, dijete, način da dijete ne posegne za tim je stvarno... Ali opet to mora, misliš da svi roditelji, oni njima sigurno priča, ali to su jednostavno i do karaktera. Ja sam opet zahvalna tu na svom karakteru i na svojem viđenju tih stvari. Jer ne možeš ti mene, ne bi sigurno spriječila da ja odlučim to raditi. Jer ipak sam ja uglavnom u društvu, a nisam s tobom. Je, ali ja opet smatram da veli neko, pa ne možeš ti protiv društva u kojem je dijete. Ali može ga odgojiti da ne bira takvo društvo. A da, ili to? Iako ti se nalaziš stalno, ja sam izložena, s tim, mislim generalno sad pogotovo. Ali opet imaš postavljene u glavi, to ne valja i neću se toga hvatati. Da. Ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. Da, ali hvala ti na tome. Ne, hvala tebi. Evo, ovo je, možda čak postane neki serijal, tako da pišite, vam se sviđaju ovakvi razgovori. Doslovno mi je palo na pamet kao, želim čuti maminu perspektivu koje su misli njoj tad išle po glavi. Tako da imam još 100 takvih nekih tema u životu i stvari koje smo prošli, koje bi voljela čuti njenu perspektivu. I da, to je to. Kaj imaš završnu riječ? Možemo mojim mislima, kad je Stella imala razne scene tipa...
Ej, mama, ne izgubila sam. osobno u Njemačkoj. Ajme, dobro, imamo puno tema, tako da Imamo pišite puno, da, o čemu ako bi... hoćete, da. A Imamo. hoćete, vjerujte mi da hoćete. Tako da stisnite like na ovaj video i subscribe, nemojte zaboraviti, tako da podržite. I to je to. Hvala mama. Hvala tebi. Ajde bok. Ajde, bok. Ne znam kako se odjavljuje podcast, ali kao... Bok.